ezulu awukwazi wena ukufika nezinto ukuthi abantu bakini bathe usufika uzenza la ebandleni awukwazi ngelinye ilanga abafowethu kuthiwa phezu kwentaba yomhlangano kwafika izingane zikamfundisi uQhiliza ziyonikela zathi sinikele ubaba yathi inkosi bababweni basebesho sonikele ubaba uQhiliza wahamba inkosi abantu abafana nomfundisi abamnikelele kumanje uphethe inkonzo emazulwini yeSabatha yawo lo mhlangano kaJulayi sokuJulayi uphethe January umhlangano waJanuary uphethe inkonzo emazulwini uba wena uphethe inkonzo emazulwini umuntu ofana nalowa akanikelele usemazulwini uphethe inkonzo njengoba umfundisi ngale uphethe inkonzo akusilungiseke le umuntu mesehambile akabe enkozweni yangala angimazi lo muntu wakini esiba naye eSabatheni siyadidalele umuntu basenkozweni yangali wonke umuntu mehamba kufanele ahambe aye ngale isebenzela khona ezulwini makunesiphithiphithi 23 zingezwani insizwa kunesizwa engakhushuliki ukuthi ayitshela ukuba ayihambe iye kule nkonzo yangale yona 23 asezowenza le wenza ngale akaphilayo abenza 23 ongasekho enyameni uwenza ngale ingakho nixabana ngisho emathempeleni nixabana kufike lobo bantu abafanele ukuba la hayi bishini nabantu bakithi njalesicephu asebahambe emhlabeni bakhona la siseSabatheni abayingani ngale ikhona iSabatha la belingale kanti bona bebesebenzelaphi basebenzela ukuba la emhlabeni sonke masamba abafethu sesihamba siyezulwini asiko hlala ko round ningadideki bafethu yilento edala ukuthi sigcine singewona amakholo ngeke sithatha sibambana sididizela sikholela ukuye linye izulu sikholela ukuye ezulwini likaShembe mfundisi uQhiliza ephethe inkonzo ngale emazulwini wengayiphethe enhlangakazi yasasikhona yayiphethe umfundisi osenyameni enhlangakazi inkonzo mangayibamba lapho ungalunga kulokukholwa ungalunga kulokukholwa mangayibamba lapho ngoba bafethu la sisesontweni njengoba phambi kwemndeni yethu sisho sithi sikhethiwe emndenini yethu bona abakhethwanga singabagqeki ukhethe wena ukuthi ube la uthanda uShembe naye uyobathanda ngelinye ilanga mawusulana ke khombisa ukuthi la isasontweni bafethu leli bandla noma abantu bangachaza ukuthi ibandla lezulu ayifike njalo ongena umZulu kufanele angeze kuleli bandla njengamhle kwangena umZulu kufanele ngabe kuleli bandla impondo ngokukhetha bale ngabe kuleli bandla inkonzo lekaNkulunkulu ibandla kaMenzi wezulu nomhlaba yingakho kuthiwa teta singene simkhonze uJehova laba bakini thiwa mangena umhlangano kuyongenisa umhlangano basuke behleli bebhekile ukuthi umntana wethu uyafika yini noma umzukulu sibe nathi sesiyangena ngesikhathi kulokhu izintuli ungena seyiphethe imboko esangweni sengenisa umhlangano kungaqhamuki lutho balokhu behleli bona bakuphi emasangweni asebuhleni abantu bakithi bafowethu asilungise lento basebuhleni ungadidi lokho ngelinye ilanga inkosi yathi ngizobadedela bajabula abantu bathi amini inkosi ayizivezela ukuthi iyona sigcinela abantu abangasekho iyona singangelayo yathi kodwa ngiyadabuka ngoba aniyokubuza ukukhuluma kwabo nolima abakhuluma amnyoluzwa ngoba basekhe enyameni sebesemoyeni
Yile nto-ke yodala ukuthi sigcine sesiya kubantu sihamba siyohlola ngoba sisaluza ulimi abalukhulumayo sebededele sebeyakhuluma-ke manje ngekuluze ngoba usesemoyo asekho enyameni omunye kwesinye isikhathi aqhamuke isimo esingalungile ngoba wahamba engalungile kwayena. Awukomlungisi futhi awunalwazi ngaye, waziwa ushembe usemfihlakalweni yena njengoba sengale. Omunye wahamba mhlawumbe umzali wakho wahamba emhlabeni wabulawa uyena umhlobo kababa wakho kodwa manje yena useqhamuka ungcolile. Wathi anokubuza ukukhuluma kwabo. Ngempela kunjalo namhlanje ingakho abantu beshona ngala bayekohlola bese kuthiwa wena gqoka ibhali iba isangoma, wena iba ukuthi, wena iba ukuthi. Iliyonto kwenziwa yini uma uzokwenza umsebenzi njalo ngasonke isikhathi uyekuhleni yonikele ukuthi inkosi ayiqoqele bona ngoba iyona ebaziyo. Inkosi ayiqoqele bona. Yini ungayi lapha endlini kagogo ufike umbikele ukuthi ngikwenzela umsebenzi uguqe khona? Akuyibuza lokho. Yini ungayi ngasandla endlini engasandla uyoguqa khona uthi ngicela ukwenza umsebenzi noma ngenzela umsebenzi usibani la kanje ngosuku lokuthi. Balapha ebuhleni mazakhiwe izindlu eziqondene nabo mase bemenyeziwe umnikazi. Bayothi mase befika afuna wensekeze ikhona izindlu zabo bangafike bamesangweni. Ingekho indlu angasandla kagogo, ingekho indlu yamakhehla, bangafike bamesangweni bengenazo izindlu zabo ngoba bazongena kule ndlu lala kuyona ngoba bona basekho enyameni. Cha, khohlwa la ulala khona endlini yakho abalali khona. Lento ifana noshembe, imfihlakalo ifana noshembe. Ushembe wayefika emzini yabantu konke nangala komthwalume afike alala athi ngifuna indlu engakazilala emuntu noma isesibayeni noma ahamba ulala esibayeni. Sekulungisiwe endlini, angilali endlini esiyakuyalala abantu ngoba yena umuntu ushembe unjengabo obaba bakho abangasekho emhlabeni ngeke balale la ulala khona. Awumajine nje elele nawe unomkakho ngoba phela wena ukholelwa ukuthi usukelele khona la. Akwazi. Futhi awumajine nje lenishinisho esenze emakhaya, le ingxokozelo esenze emakhaya, le ingxabano nalamarede esiwakhalisa kakhulu emzini wobaba. Awumajine ukuthi basuke bekuphi ukubona bangahlala kanjani? Ngeke bahlale. Bayamenyezwa bafike mekunezizathu babe sebengena endlini zabo lezi ezakhiwe babe sebezolalela ukuthi babizeleni. Baphinde bahambe bayakunikaze ebuhleni. Basekuhleni ngakho-ke siba ney'nkinga. Wenzela umuntu, hayi wenzela umsebenzi. Izinto-ke ziyafuna, zikhona ey'funwayo. Izinto zikhona ey'funwayo, izinto zifuna. Akukho futhi la y'funwa khona, y'funa ebuhleni. Yabona ofethe ebuhleni, uzofika phakathi ney'nsuku. Ungafiki ngama-weekend ngokusebenza. Uzofika phakathi ney'nsuku. Uthola yonke into, uchazela ngeke uzuye ngisho kwahlala. Ungaya lapha ehleni ube neshansi nje ufike nje ukhazela abashumayeli. Khona abashumayeli lapha uthi uyafika ubuza into kumshumayeli athi umshumayeli, hayi yazi hambe kumshumayeli usibani bani. Hambe kumshumayeli basitshena ngoshembe. Lela kuleli bandla ayikho enye into esiyaziyo. Azikho ezinye imanga singayibabaza kwenye indawo. Sibabaza unyazi yiyo nto bafuthi kufanele siyifunde. Ukuhamba kwethu enkolweni yiyo nto bafuthi kufanele siyifunde. Noma singahlebana kuthiwa hayi izinto ziyamshaya. Kuthiwa bathi abanye hayi akanaki, sibani bani akanaki. Yazi mase kuthiwa awunaki ingobani bafuna uhambe kubantu. Ngizohlala yile nto amathiwa awunaki nje kufanele uhambe kubantu. Awukwazi ukuthi unganikeza inkonzo ubabaza unyazi lezulu kodwa wena abantu bayalela kwenye indawo. Musunikeza inkonzo ubabaza ushaya unyazi lezulu uNkulunkulu. Ukamba amanga ngokunikeza inkonzo ngokuncenga ukuthi nangeli ilanga unika inkonzo. Yini ungababazi le msebenzi yakho? Ungababazi labo uNkulunkulu bakho. Babaza bona phela ngoba wena uyazi ukuthi izinto zenziwa kanjani. Ubusitshele thina ukuthi asinaki sikholwa kakhulu ingakho sishawa izinto. Sibheke kuyena senzela ukuthi nangelinye ilanga yabona sizakashe njengoba ibonga ilapho la ibambe khona
ibonga ngokuyisiminya ngoba iyazi ukuthi akukho la iyakhona ihlezi ibheke kushembe konke kutholayo lo msebenzi emisi uthola inekholo elikhulu lokuthi uzoshembe wena inhliziyo zimbili unakho ukuthi yabona akunikwazi ukuthi unikeza usibani umsebenzi kodwa ngoba ngenzela amakhono ngizoshinya silezulu ngiyabonga umsebenzi ongiphe wona kanti uyamazi umuntu okunikile bese zakushaya izinto ngoba ngapha ngombongo umuntu wakho engisholo ukuthi bafethu uNkulunkulu engathi ngisikhumbule uNkulunkulu engathi ngaba nathi ey'ntweni zonke kodwa into ebalulekile bafethu ukubheka kushena noma ngabe izinto zinjani seziyakushaya kunjani sebekhuluma ngawo abantu bebona uphethe isicephu bathi ngeke mina ngikuyena ngathi ngihlala phansi ziyamshaya izinto banjani abantu kodwa wena hamba uyakushembe hamba uyakushembe wena uyakhumbula ngelinye ilanga ngoba mhlawumbe kuyobe sekuseduze njengoba kade besho nje abafethu ukuthi sekusele kancane ukuthi wena izinto zakho yiphumelele wena ube suyadila ibala hlale phansi kanti yila sumukele phela mangabe sizothola yonke lemithwalo efanele ithwale ubaba bethu sifune nokuqashile nokungavelanga ngisho kobaba sikufune thina asingakufuni ngoba izokuxaka lento eyifunayo ayivelele into kodwa thina sibe sisonyazini lezulu sisonto sisesonto lesithandazi kube kuphela kube ukuthi sikhuluma indaba kaShembe kube kuphela le indaba lezi eyithanda ukuthi ezasemakhaya singaxoxa emakhaya kodwa into ebalekile umsebenzi kaShembe esuke kufanele ikhulume esontweni iyona umsebenzi efanele ikhulume kuphela ukuthi uShembe uNkulunkulu kanjani uShembe ezonilakini kwaba kanjani wahlangana kanjani nakuNazaretha izona zinto kodwa lezi zoyiqhamukela zona lezi ezingenamba ezikuhluphayo kuphela zoyiqhamukela zona zibe seziyalungiswa awukwazi ukwenzela umuntu inhlambuluko engayicelanga yena umenzela inhlambuluko asangayicela yena imhluphi yona leyo nto akavele abesenzelwe into ungathatha into engale hasibonile kaXabalelo sibanibani siyomenzela inhlambuluko asangayidinga usadeserve yena ukuba kuleso sikwebo ngalobo bubi babenza mase siphelile isigwebo uzoqhamuka sefuna ukugeza ukufaka emndenini bese uyayenza into ngoba uyenza into kaningi kuthiwa yenzekanga wenzela umuntu engokwamukela ukuthi ayenzele leyo nto esadonsa la idonsa khona mamkhipha umuntu esadonsa esesigwebeni sakhe menikeza isigwebo sa 10 years mayiphathe kahle uzodonsa 5 years aphume mase ephumile kuzobe seyavela-ke esefuna ukufaka emndenini ngendlela ekuyona engisholo ukuthi bafethu into ebalulekile ukuthi sibheke uNkulunkulu ngoba ngempela bafethu sogcina sesilenga amabhali sikhona la ebandleni sesimvetha ngabantu sesibhekina amabhali sesiyathosa senza yonke into ngoba sesithatha izinto ey'ngane kunake sibheke uNkulunkulu nje kuba kuphela uNkulunkulu nje sikhona siba amakhono nje kuba kuphela noma usezingakhona kuthiwa uNkulunkulu wakhe washa kwacima mina nguyena ngabe sengihlele ekhaya lo uyathanda lomnyazi lakhe noma izinto zimshaye abanayo indlela yokukhuluma okuthize ngoba bakubotha uqinile okholweni ngoba vele lo sizi sinalo bafethu isikali sisesikalini ukuthi nalo usizi nakho ukukholwa ufaka esikalini uthola ukukholwa kwakho kungakanani malungekho usizi asikho isikalo ufakiwe esikalini uyayidabuzela nje angisholo ukuthi bafethu singasho ukuthi uShembe uyosikhumbula mhlawumbe asebenze mhlawumbe kuthatha kude cha uyosikhumbula sihlale ethembeni njengoba besuke besho benkolo ukuthi sihlale ethembeni nathi sihlale ethembeni ukuthi uShembe ukhona inkosi mayike usizwe amen.